May abak po, kaya katamungan, Biyernes sing kadwa ng Domingo ning Adbiento, kapiesta na ning Birhen Maria ning Guadalupe. Pakiabe tala po king kakatangban na lamisa, ring makatuking intentiones, para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumol, ning paaga pitoong, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra Leonila Suarez, Diosdado Galang, at din sa blang kaladwa king purgatorio. Ikanta tayo po yung dalit apamuklat. Alang musing kekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Kilang yun igpaampoy nga na, kampoy manali Espiritu, Amen. kinumanatili kay At kayungan. kaya kaantin mo rin. Ini po itamo pagselebran tayo, yung pong kapiestana, ning Juana Birhen Maria, ning Guadalupe. Kaya nakantamo, anyang Birhen Maria, anyang 1531. Pepakit siya, king meto nga natibong Aztec Indian. At kanita, metong yung babaeng babuktot na ng mga anak at sinabi na, pagawa mo yung metong abisamban kining lugar IT. At kaniti, ining lugar IT at saka rin keng Tepayac, Mexico, na yung larawan ng Our Lady of Guadalupe. Si Chantaling kataksalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal na Eucharistia. Kino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Kino pakalulu. Gino pakalulu. Panalangin tamo. O Diyos, ning sikanan at pakalulu, kay panuhanan mo ring tao, King America, King Presensya ng Birhen Guadalupe, King kayang panalangin sa pamukesanang sa sablang tao, bang tanggapanda, ing balang metong anting kapatadda. Kapamilitan ng Kristo siya mo, tiyubusal da ring puso, miing kay kang kapayapan, magari king may bilugayato, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zacarias. Nga na ning Ginoo, may malen ning Jerusalem, magkanta kayong mitmong saya. Daratang ko, ban manoknangan libutadyo. Kingaldo ito, dakal lang bansa ring lumapit king Ginoo, at maging may malen na la munaman. Manoknangan la, libutad yu, at abalo yu, king tinubod na ako kay kayo. Pasibayo yang maging makapasubaling pibandyan na ning Ginoo, ing Huda, king banal ng bansa,
at maging syudad yang kalugaran ng dili ning Jerusalem. Magtahimik ya ing balang tao king arapan ning Ginoo, uling daratang yang iba't kimbanal ng lugal. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikong sablang bansa ing Ginoo puryanyesa. Ikong sablang bansa, ing ginupurianyesa. Ikong sablang bansa ing Ginoo puryanyesa. Puryanye, ikong sablang tao ketiking yato. Ikong sablang bansa, ing ginupurianyesa. Uling maraguli ing lugod na katamungan, ating katapatan na manatili king kapilan paman. Ikong sablang bansa, ing ginupurianyesa. Parangalan tayo po'y mayap abalita. May kakeni maslag aalaya, linang ning alanganggang sala, aldoning hustisya, sunlagla karing may bating king dalumdum ning kamatayan. Hallelujah. 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 Ingino manatiliya kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Pama sa aking maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Emelambat ginaya kay Maria at marapal yang minta king meto nga balen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at tinina ning maya paora si Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, impamangmano ng Maria ginaloy nga anak king Atsana at Elizabeth kitmo niya king Espiritu Santo. Bigsalita yang masikan, mapalad ka karing sablang babay. At mapalad siya naman ng anak kami bait keka. Makanan na akong pangaintuliran, dalawan na ako ning imaning kanakong Ginoo. Uling kabod, dimdam ko ing kekang pamangamano, ginaloy ing anak king atsan ko king tula. Mapalad na ring maniwala, king balita na keka ning Ginoo, bipal tutu. Ing maya pabalita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o o Kristo. Kristo. Maya payabak po kaya kayungan. At ngayon po, pagselebran tayo, impong kapiesta ng Our Lady of Guadalupe, yung secondary patroness na ng Pilipinas. Sino kasi yung principal or primary patroness ng Pilipinas? Sino yan po? Oh, pagselebran tayo niyang Monday, yung Immaculada Concepcion, at yung pong Santo Papa, binyan niya naman kakataming Our Lady of Guadalupe, our secondary patroness, uling ketang panawunay ta, panawunan ng galleon trade, at ukarimani bata ng galleon trade, karingking bansang Mexico. Kaya po ay niyang 1531, ining Birhen Maria nga iti pepakit siya king meto nga netibong Indiano, Aztec Indian. Meto niya po Santo ngeni, yapi niya po Juan Diego. Po Juan Diego. Kaya po ing Our Lady of Guadalupe, yapi ning patron dareng Holy Face Crusaders. Kaya bahitala po king kikatamo pong misa, king karela pong kapiestan ngeni, at napon mig apostolate kami po king provincial jail na ning Pampanga. Kasanting pala king provincial jail ning Pampanga, karin po king Guagua, at yung libutad ning Marangle.
At kasanti nga kakit din pong kapatad tamong deprived of liberty, uling alala palang rehas. No dormitoryo la. At ila po, mananaman la, at inla pong livelihood, at atinla pa pong gagawa lang basket, mag-carvings la, mag-aral la. Atinla pong college course at online yung karela pong klase. Kaya po nakaswelo, naikit ko lanapon din yung katamong kapatad king provincial jail tamo na deprived of liberty, pero akit mo itang tula karela. Akit mo itang saya karela. Huling pong ila, mididinan lang oportunidad na bibayo la king karelang pamibiye-biye. Kaya po, giningal do ngay ti, itamo po pagselebran tayo, yung kapiestana ng Guadalupe, lanin po rin sabihan din yung kapiesta ngay ti. It is a celebration of life. Actually po, ng Pasko, yung kakatamong celebration, celebration Christmas party, reunions, gatherings, aliwa mo po yung celebration na ito, iapintang celebration of life. Bakit? Uling pong inkakatanggi ng Yesu Kristo, inya kabudlin to kete king yato. Iya mo po kabud, kabuti, dalimpot na kabud. Dinalin niya king meto nga ima. Dinala niya king meto nga babae, yung Birhen Maria. At ining Birhen Maria nga iti, delane mismo ing biye. At ing biyeng iti, metong iyang biye, kaligtasan. Kaya po, nung lalawin tayo po yung imahe na ning Birhen Maria, mabuktot siya. At umeyang manganak. Bakit makanyan niya pepakit kayo ni pong Aztec Incan kang Juan Diego? Kasi kitang karelang kultura, kanita, king Mexico, at inla pong Diyos-Diyosan. At baliyo po naning offer da ka rin kitang kayang Diyos-Diyosan. Ren karelang anak, abingot. Nanabu dala king bangin. Bangi offer dala mo ka rin karelang kitang karelang Diyos-Diyosan. Kaya pepakit siya, hindi pong imahe ni Birhen Maria, ing Our Lady of Guadalupe, king pong bundok ning Tepayak. At ya po may niya siya, napatalakal lang meto nga pisamban ka rin. Kaya po ngayon, metong yung lugar of pilgrimage, ini pong Our Lady, Basilica of Our Lady of Guadalupe. At iti po pepakit siya, bala mo meto nga painting. At iya po may paint siya. Kasi, niya pong package yung Birhen, yung sinabi na kang Juan Diego, kunan mo rin yung bulaklak ka rin yung rosas. Magtakay Juan Diego, bakit nang rosas sa biyanan nining babae nga iti? Kabang ala naman tutubong rosas keti nga. At niyang akit na, karakal rosas. Pepakwano ning Birhen, dening rosas areti. At iti binalo na laketang kayang tilma o ketang kayang balabal. At sabihan, sinabi na, munta ka nga na, king obispo, sabihan mo nga na, napatala diyang pisamban kening Tepaya. Bisang maniwala yung obispo. At kay bat, didlad ning kayang tilma na mong bulaklak. At kabunya may yakit ing imahin. Yapin niya po yan. Nyaya po pinaint tao yan. No na iti metong yang milagro. At akit tayo po ini ka rin king Mexico City, king bansang Mexico. For how many years? 1531, hanggang ini pa po may sira, kabang sisinjan din kandilang alang patugot. Ang bigbayo kule, at may siriente lang hanggang ini. Kaya lalawin tamo po, namo rin ng papakit kay katamo, nining apparition na iti, the celebration of life. Niya po yung patron dareng aborted babies. Yan yung panutangin, yung parating pagliaban da rempong ima. Women rights. Ating kong karapatan king katawan ko.
agyang ako imako. At ikong kakarapatan, pilan lareng buri kong maging anak. Yan anong gagawan da. Abortion ng abortion. Pills ng pills. Ne? Bala mong emi ka anak. Bakit ka no? Kasi nga na ning gobyerno, bang kanita natin kang masanting abiye. Dita ka anak. Nya po rin tao ngayon, metong karing burden da. Anak. Nilabis ang mika anak. At nung mika anak la, nanggaon da king anak da, patende. Imakapotang kay kanita. Ika marderer ka. O, kapamilatan ng abortion, kapamilatan ning RH bill. O, kaya po, wari ring murder, kukulong la. Bakit kaya ring imang makamate anak? O tila makukulong. Because of quality of life. Bisa kang di ka masanting abye, patay mo yung anak mo. Nya po ita impapakit na. Kaya nung lawenta mo po, king kakatang ebanghelyo, yapin niya po iting famous visitation of Our Lady, king kayang pinsana, Elizabeth. Pareho lang mabuktot. Ing metong yang kaya na ka na babaeng mabuktot. Ing metong yang apo amabuktot. Siguro that time, talk of the town la. O kay nakanapaning nga na kayo may buktot ne. Diyos ko yung matwangay ne, kapilan niya meging apo, kar niya may buktot. O. Pero, iti po, lapi ka rin uling iti gawa ng Diyos, kaya nga na kakatang ebanghelyo. O, alayang bagay, papalyar yan, in Diyos. O, ika sisterelan, bisa ka pang muktot. O, walay nga papalyar yan, in Diyos. Kita, ing kaburyana. Bakit bisa ka pang mika anak? Bingot, brother Mane. Nagitang kaburyana yung Diyos, wari. O, kaya po, ining celebration of life it is appreciation of life. Dapat tamang i-appreciating biye. Ne? Huling iti, regalo ning Diyos. Kaya nga niti pong itamo, pag-celebran tayong Pasko, neya mo po celebration of Christmas, but celebration of life. Huling yung ginutang Yeso Kristo, kabudlin to kay tiking yato. Noon iya, dinalan niya, king meto nga proseso, nung makanano iya, dinalan king atyaning kayang Indo, ing Birhen Maria. At mibay siya king meto nga babae, bangkanita, iya, danasa na itang proseso ng kayang pakamikatawang tao. At siyapin niya po, iting kaya katamang pagselebran, yapin niya ing Our Lady of Guadalupe. Metong yang apparition, nung makanano, ing metong nga babae, mabuktod siya, at umeneng manganak. Uling iti papakit na ing pong celebration of life na dapat tamong appreciating biyatan. Manalangin tamo king Diyos ay pa na tsubanwa at may kabos ng Yeso Kristo ang anak na kay katamo pang magdalang kapanayan king balang tao at saya king balang anak at ngatang manalangin Ginoo ituro mong akit daka at lugaran king Eucharistia. Itangan po. Ginoo, ituro mong akit daka at lugaran king Eucharistia. Ginu, ban iglesia, ipalad ni Kristo, anting pagmulan ning tula, para king balang anak at kapanayan, para king balang lalaki at babae, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka sa at lugaran king Eucharistia. King Eucharistia. Ban ingyato salpantaya kang Kristo, at makirake king kapanayan ning ligaya, at tulang daralana, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at lugaran king Eucharistia. Batling sablang pamilya, apakit da ingat at panalalang pangayin tulid karing anak,
Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Ban itangan, akame tong taya i Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sablang magdulap kapanayan at tula. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Abetala king panalangin tamo po, king kapag nasanda di Richardo na yumul ni pagapitoong, king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Leminada, Juanita Leandra, Dionila, Ampoy Diosdado, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, ituro mong akit daka at luguran king Eucharistia. Hindi po aduan tamo'y kakatang sariling kapag nasan. O Diyos sa igpami, katumal mong, kapanayan at tula, ringbiye, kapamilataning masaya ng panyatang Kristo, tanggapan miyasan ng mitmong lugod, pangkambiyan ng induna, paluban na kami, king ligaya, ng kayarian, anong luyang mabibiyat magari, bangga, mangkingalanganga. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, patalipaning Ginoo, Ave Maria, Iyo kapatad, ng kakatamong daon, matanggap yara paning Diyos, sikpang lubos mayupaya. tanggapan niya sa aning Ginoo, tindang karinggamat mo, king ikapuri at takligaya ng kayang lagyo, king kakatangkas na palala, andang mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming miglalang darawang miyakeka, king kaya kaming sakripisyo, king kapurian, kaniting kapag masusyan, aparangal kang Maria, induning kay anak mananasaning iting banala, pamilibayin regalo, sa upana kami king pamaglakbemi, painturo king alanganggang kaligtasan ni tiyaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi, Amen. inuman tabi kay kayo, At kay kaante mo rin, kasyulareng puso yun. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta Iti mo. karapat dapat at matulid. Karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kang paratit numan karino, igpadio sa langag at lubos mayupaya. Inyang migpakumbabayang may kisawat kaya kami inting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat na para kaya kami pamainturo ng kaligtasan. Nga ng panayan mitang aldo, pating Kristo, ang magbalik pasibayo, kambening kayang ligaya. Kulinita, kambering sa blangkoro, ringangiras ka rin king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mit mo yung banwating yato king kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banalo ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, hulinita pagparalampumi, ing papagbanalan mula retingayin king ampuning espiritu mo, bang para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daong kusang loob king pamaylas at kamatayan king wanay tinape,
Pasalamat siya keka, piraso ne binyene ka rin kayang disipulos at nga na, kung iti kayong anat ka na niye, iting ka na akong katawan, kami dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na, kunan iti ikayungan, at minum ko kaniti, ting kalis sing kanakundaya, hindaya ning bayit na lang hanggang tipan, abibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, pangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang papigaga na kang kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ngayon kakanan miya, iting tinape, at inuman, iting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag, ang ganaking datang ka, kaya kang ligaya. Yang iniganakan miya ikpaing kamatayan at pamay niyabli ng may bining anak mo, darhaw miya keka, iting tinapi ning biyang po yung kalis yung kaligtasan, laiming pasalamatan keka, impapalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo ni kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu, gadakan meoig pa, isang iglesia makalagaan at king meto yato bang biganep king lugod, kambenang Leo, na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, tesa blang pari ang pong diakono, ganakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay sibling miye, ang pore sa blang miyango na biye, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingang karapat dapat magkamit king biyelang hangga, bangkayabe ng Maria yung Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, akya kaming esposo, kambe rin sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatahan ng Kristong kihang anak. King kapamilatahan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayapayang tutu, kagumning balala Espiritu, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king ikpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Gino, Ikpami at banwang, isang banilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan nilo mo, kaya tisuli panti banwa, ing kakanan may kingal do, ibiyem kaya kami kingal do ngeni, ang poni patawad mo, kaya kami rin sala may kaya ka, ting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami, emo kaya pa isaul kintukso, nunay kabos mo kami king sablang maro. Kabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kang mikabos sing kasalanan, biligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo pa yan, at iligaya, manggaman kingalananga. O ginumi Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiyak kaya kayo. Emo sa baligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan din kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian, may kang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning gino parati sanang manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po, kapayapan po. Kordero ng Diyos. Amilalakok ang kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok ang kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok ang kasalanan ng yato, ibiyan mo kaya kaming kapayapan. Yoing ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang bilalakoking kasalanan ng yato. Papalat ang mayaw singa po na ng kordero. Gino, matampang tanggap ka, dapat yakas ming amano mo, pumayat na ako. Katawan at daya ng Kristo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Paik paming malagot kakanan miyay ting tinapi bat banwa ikesanang parangal king Birhen Maria ning Guadalupe. Miras kesana minsan king aldo aking bangketi ning alang anggang bie iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kay kayo. At kaya ka antimuring. Bendisyonan na kayo ng Diyos, may paing tutuwing igpa, paing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Misa mi daw ne, metanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay Maya kayo. payabak po